Ia te whatalo whāti lau fia i le iaf. Tau ina ia whamanu ia tele la waletua i lau whafafonga i se te au o le nei pō. O le mata upo la fiafi le nei, ua wha au tuina. O ai e te tau o na papati soina. O ai e te tau o na papati soina. A wha solo le tato mata upo e la fiafi le te nei. E tele manonua e ni fesili e whatatau le papati songa o le amawhai o na tato talina. Lau oe o le papati songa whake misiano. O se tasi leo tūlanga e sili o le tāua i le soifuanga whake misiano o se tangata. E mafua o na tāua le papati songa o na vaenga nei. Mua o le papati songa o le whaamuta ina leo langa masala a o le imaua Yesu. Nona lua o le papati songa o se amatanga fau i leo langa ina ua talia atoa Yesu. Nona tolu o le papati songa o le whamama ina leo langa sala i le toto Yesu Kiriso. Nona wha o le papati songa o le whaunga le ina leo lo tangata fauli e kale sia le atua. Ai na afua na ta o le papati songa. O na fasio tia leo langa tuai. Ai toi tu mai i se tangata ua fau ia Yesu. Amen. O le fesili. O le a le winga o le papati songa. Se o tato fai tau whaatasi mai le lo mai uno. Alona fai upa tolu se i tangata leo. Baita. O le upu papatiso, e mai le upu e neni lea baptiso. Ona na winga i le ngangana whaperetania, o le to dip under, submerge, or immerse. Ona na winga o le whakatofu lea i a lilofia lo tino, i lawa o le vai. O le whamatalanga na al apostolo Paulo, na ia whatusa i na le papatisonga, i le tanuia lea o le tangata, i lawa o le ele. Pea o oi no tatou talia i na Yesu i o tatou wolanga. O na tanuia lea o i tatou, i le tunga mausua ai, i le taini o le papatisonga. O le whailonga lea o le tanuia o tatou wolanga tuai, o a tatou wolanga asala, o na tatutu mai lea, o ni tangata, o a whawhawina, o na o Yesu. Amen. O leo langa tuai, ua whasiotia ma ua tanuia, ma ua amata sia o langa fau, ma Yesu, mai tau mai, se iau toi whape atu, o le papatisonga, o le whailonga lea o le tanuia o tatou o langa tuai, o tatou o langa masala, o na tatutu mai lea, o ni tangata, ua whaafauina, o na o Yesu. O le fesili lona lua. O le asa tatou vaenga e whai i sa unge ma le papatisonga. O le asa vaenga, o le afo i sa vaenga e whai tatou te sa unge ai, ma tapena pena ai ma le papatisonga. I le marika se fulu ma le ono, o lona whai upa se fulu ma le ono. O lo iai whai upu nei. O le whatuatua, ma papatisonga, i whaaula ina ia. A o le whatuatua, i whaasala ina ia. E ala waina tatou talitonu, e mawhai e Yesu, wana whaamahalo a tatou masala. Mai mawhai foi o nā vea o ia o mau tatou mali whaola.
sila whateite ingalongolongo wā papatisonga. Na whaia o nā whātua la lea whalpui. Lea na li ua ono al mori mauola paulo masina. Malbenga se fuma le ono alo na whaipa tolu supermarkasi se whamaka tolu supermarkasi. Whaitau.
a whai e le whanau se tasi i le vai male nganga e le mawhai o na sau oia i le malo o le atua. La oe, mai tau mau, e lima lava vai ngā te tau na tātou whai, e sa uniuni ai ma tāpena pena ai ma le papatisonga. Mua, ia whātua tua. E au lava na tātou whātua tua ia le atua. Lona lua i o tātou whaahali a tātou o sala. Lona tolu i a sala mō ma le liu ese mai a sala. Lona wha i a tuwina a toa o tātou o lana e pule a Yesu. Mai te tau whoio na tātou whātunga ina le anga pa i o le atua e whātongu tolu ina a tātou ala. Fesili lona tolu. E whape whea o na saunia i tātou ma le papatisonga. Se o tātou whaitau whātasi mai e maua i luna lau papa. Whaitau. O nei, ia o tō atu whainu ma la maso. Papatiso atu ia te tātou i sofa i tamā. Ma le atali, ma le amapa ia. Ia o tō awa atu ia te tātou i a tausine a uma o whai atua ia te o tō. Whaauta oi. O te ia te o tō ia sumarawa, e o lawe ni ngata ama o lalani. E te tau lava o nā awa au nei tātou i tā upo le tusi whaia. E mai se ai lava i le fofuanga i whaalatanga. Le ana awina mai ai e le atua lo nāu, e maliu mo le lalolani ang sala. E le whautua ina le whaatino ina o se papatisonga se tasi. E au noa ma le malama le leilawa i au o onga le tusi whaia. O ia o onga, whapea la hiafi nei, e ma whai ai o na whai ale whiwhilinga o se tasi, e talia ai Yesu, ma lana whao i tawa. Te sili lo na wha. O le a le au ala saa papatiso ai. O le a le au ala saa papatiso ai. Se o fasili atu tala boi. Whamata e awa o ina e le tusi whaia, le papatisonga o pepe. Ai whapethea le tua ina papatisonga whaatutu. Mātai o te ololon whaipa siuma le ono, whaitau. O papatisonga Yesu, ana maliwa e leo e whaauta hoi, o whaanlangi a te ia. O ia ratu koe langanga le atua, ua whio i koe pese i se lupe, ua oe o na lunga. Au tātou tala noa loa lai na tā upo le papatisonga. E au la baona tātou muli i le whatai ta inga na whaia Yesu, i le tainga papatisoina ai o ia. Na papatisoina Yesu i le vai ta whaia ritana. Mai o le whaupunga o na maliwa e lea o ia nei le vai. E whamania ai le tua inga papatisonga na whatino ina Yesu. O le papatisonga lia, e whaatofu ina ia lilo whiana na tino i lalo o le vai. Malue ngai walu o le whaipa tolu sifuruma le ono ma le tolu sifuruma le walu. Whaitau. O oi le tasi vai, o na whainai leo e whauta o le vai, se a Yesu mea songa whaatofu, ia tanu ia umale tino i le vai. Ai mai se lawa le whaupunga, o no wifo le o ia ua uma i le vai. Mana tua fo i le winga moani o le upu papatiso, o le tanu ia lea i le vai. O le whaamaninga lea, o le o langa tuwai o le tangata, ua tanu ia i le tunga mau sua vai. Man. Wana o le tua i ngā papatiso ngai tanuia atoa le tino o le tangata i le vai. O lo muli tai i le awa o ngā le tusipa ia. O se isi lava la papatiso ngā, o mea na whaia lava e tangata, ai e leo le fina ngalo le atua. So e whaafonga mai,
Ua na o le tua I ngā papatisonga e tanu me ia le tino le tangata I lalo le vai. O la muli muli tai ia o onga le tusupa ia. E o la wafoi papatisonga pepe, e te le maua le tusupa ia. Ai se au, e le mala mana ma se pepe, na te whai ai se whiriwhiringa I fuli tua ai winga leanga, ai muli muli ia Yesu. Mai o le manatu muli muli le tato launga le nei afiafi. O whaamanianga, a toa matiuta le tangata, ua whiriwhiri I papatisoina. No mai o nolo na whai upe wha, whai tau. Amen. O le papatisonga, o le whainonga le o se amatanga koma Yesu, o se whaamanianga le langona o whaamanga loina tato wang sala. Ma ua wa ai tau la I atia sa mawali mai Yesu, I aso umole o lama. Mo mua pe te reluolo na wha I kueiwa, whaitai. La awoe, o le papatisonga, o le whaaufa le inarua ia leo le tangata I Ekalesia. Mai ma te tau fo I tangata o whainga ina o ke bisiana, o na soifua I se soifuanga, e avea ai la tō o niosi tauranga, e taita ina I si tangata ia Yesu. Mo pe te refalo na whaiko se funa, kai tau. E tasi ma au na le tasi I le lava mea. E pe ona maua e ia o le mea lofa. E pe ona au na pule I le alofa tu noa winga ese o le atua. I le taina le papatiso, I maua I le tangata, lea ua whiriwhiri e papatiso, ni mea ufa, po ani tālele, mai le nganga pa ia, e whaamaio mo le ngalunga le atua. La awo oe na fiafire, e fina malo le atua ina ia avea oe maa o nisio lana ainga. O le avea ai o tātou na nisio le ainga le atua, e a fua mai ai o tātou talia ina o Yesu, malana wha o le tama. O na whaingoa leo lea whiwhiringa, e ala I uia lea o le vai o le papatisonga, ma avea ai oe maa o nisi o lana Ekalesia mulu. Ua e sa uni I le afiafi nei e whaufa leina o e le ainga o le atua, o le asau tai. Amen.
foi aí le ban le mo ya su la cha manino la malea Ole bala au le tua ya choe ma. Ole bala au fu ya le kalisi mu ya le tua. Ya tatu ku mala mo fai mo ya no. Ile ku fai ole tatu fale atu i ton ole na no ma le tua. Ile ga tele ya tapi le ina tatu tatu tas. O tatu ai Wo mai masa, ol fa woi waktu tatu ni sauni mo tatu. Au la una petem, mai fola le malim mal tentu oleh difawat. Gaya fai loa I tangata o Israel mo tangata mo Messi. O le Messia o Yesu Cristo o le na la facilitia. O ia la manea o le ano le tosi. O la tuia le o la tu moto. Bala tu fa mai. I do bala tu mo na ina. Let's say